baningi mina abantu ababethe izulu moshi hip hop wena wawambona pha umrapper okhuluma lezi zinto okhulumayo ukuthi wena wathi ngizofa mina sakumele mina ngizoguqa phambi kwakho impilo yami ayiphethe kuwena uzobhiza uzomosha igama lami ungitshela indaba yenyoka ngingena phe enyokeni angisaba kabi kwamina nje inyoka ngiyayisaba izulu uyahamba uyothengela i-truck isenithi uthwele Bigzulu uyothengela imoto uthwele Bigzulu usiza abantu uthwele uyabona ukuthi ubuthakathi bonke lento le ayingathi le ukhuluma kanjani lento efana nale kumuntu ophila emhlabeni uyikhuluma kanjani omunye athi kodwa inwele za Bigzulu ngibuze ngithi kodwa bhuti mathuba umsebenzi ashoda abantu babhoreka too much ungathi ngabe uyofuna umsebenzi unakane nenwele za Bigzulu. Sanibonani bafowethu siyanamukela kuvuma with inkosi yesizwe abaningi bangazi ngo Crazy sangoma somculo umxhumaniswe intambo zakudala nezamanje kuvele kuvuke into entsha unogwatsho zikhundla bafowethu namhlanje sinomuntu omkhulu on the show, a award winner, a rapper, a singer, a businessman. Let's welcome Bigzulu. Puti Nishan Puti Shap kukhona abakwazi ngoSiyabonga Nene kukhona abakwazi ngoBigzulu. Mina bengifuna ukwazi kahle bhuti wami lana uSiyabonga Nene umsuka wakhe ekhaya abantu ezelwe nabo phakathi ekhaya ukhuliswa umama ukhuliswa ubaba isimo besinjani ekukhuleni kwakho nakho konke uzufinyelele la uqala ukurapper uhamba lawo mashow okurapper. Yes. Mina ngikhulele eBergville ngazalelwa khona futhi so ngakhula khona ngangena isikole khona nangapha eGoli ngizalwa namantombazana odwa ke yimi ngedwa umfana ngakhuliswa ugogo nomama futhi ngapha mase ngingapha eGoli so yeah isimo ekhaya emakhaya usesekhona eBergville bekunjani la ebaleni mhlambe nanidonsa kanzima noma bekukahle nje ukhule kahle mhlambe isikolo besiseduze noma besikude bekumele uzuhamba ibanga elide emakhaya obviously ikole isikhathi esiningi hlezi ziba kude kodwa ke kimi cha sasingekho kude kakhulu isimo ekhaya besi right besingekho bad ngaleyo ndlela uyabo kona besi bad kodwa ke ngoba sasikhona ukulala sidlile angeke ngakhala ngithi kwakubad kakhulu ngoba kunabantu abaqeda 2 days bengakaze bathinte ngisho yabo so sengabe ngidlala ngomdali mangithi kwakubheda kakhulu ngoba yes kwakubheda kodwa ke sasikhona ukuthi sidle silale sidlile uyabo ya so lokho nje kukodwa kwakuyinto enkulu kithi ya. Usuka kanjani ke manje emakhaya ukuza ngapha eGoli? Emakhaya phela ukusuka khona ngize ngapha umama besebenza ngapha eGoli so umama esebenza ngapha mina nabo sisi bami sisele ekhaya sisele emakhaya singena isikole so umama ke beza ke siphathele izinto mangabe engasebenze nesikhathi eze siphathele izinto but kakhulu bengikhula kunogogo ezizamela ngendlela ezizamela ngayo yeah ugogo bekuthanda kakhulu okuningi kodwa ke ngiyakukhuluma lapha kwi-album leli elizophuma icala lempumelelo igama le-album so kuningi engihlezi ngikhuluma ngaye yabo izinto ayezenza. Ingabe ucabanga ukuthi ukukuthanda kwagogo mangabe sesiwela ngapha kamoya kunesandla empumelelweni yakho? Kakhulu kunesandla kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi yonke into engiyaziyo nengiyenzayo izinto eziningi engafunda kuyena
futhi kuwes manje kule ndoda engikhula ngibe yiyona nginokuzizwa ngisho endlini ezinganeni zami ukuthi sengiqala ukuba ugogo kodwa la nathi akusakhulumi mina sekukhuluma ugogo la uyabo so wangifundisa into eziningi so zisekhona kimi ngaphakathi so ngoba manje sengikhulile sengubaba omuzi nginabantwana so nginokuzwa nje mangikhuluma endlini ukuthi ayamazi kagogo la yeah siyabonga kugogo, shout out to gogo kakhulu. Yeah usuyasuka ke manje emakhaya usuza la eGoli. Ngeke ngezwe nje nami kancane kubafowethu ukuthi uke waba khona eOrange Farm. Ngifuna ukwazi ukuthi mawufika la eGoli uqale wahlala phi? Ngahlala eBeria. Ngahlala eBeria umama mbesebenza khona bekunenye indawo shelter khona. Ngaqale ngahlala khona bangifaka esikolweni ngapha ko Melville bangikhulisa nabo kakhulu benza lukhulu futhi bangifundisa futhi into eningi ngoba even noma ngiyoqala ukusebenza kwaku uye lo mlungu loyo owayengilekelela mangiphuma esikolweni ngitholela umsebenzi le Marathon. Marathon eValley. Ngasebenza eMarathon ke kwenye indawo yama truck kwakuyindawo yama truck. Ngasebenza khona ngase ngine license ngidrive iparking, ngideliver ama invoice. Then umama mami ke wathola indlu eValley ePalm Springs. Eduze nase Orange Farm nendawo ethi Palm Springs wathola indlu ke ePalm Springs nami ke ngathi masiphambana ke nabelungu ngabuya wabashikela noma nje naphambana kahle. I guess kwaba amaphutha nje abakhona yabo kanti kwayena lo mlungu loyo ewangifundisa likhulu. Umlungu wakhona wangifundisa likhulu wayenama truck amaningi ama truck akhona mhlawumbe more than 50 kodwa umlungu wakhona besebenza kanzima yabo bengifike ngibe naye eoffice esebenze makushaya isikhathi sokushayisa eoffice angithatha hambe nami siye la kuhlala khona ama truck siye la kuhlala khona ama truck sibe busy nama truck lawa angasena service plan siwaservice mina naye angithume eScania lapha netswa ngina maScania namanje ama truck ngifuna ukusho kanjalo usuvele wangithathela lo mbuzo ukuthi ngabe kunomthelela yini ngakuthatha kuyeke so wayena maScania ama truck amaningi so angithume lapha eScania ngase Southgate kwakune Scania lapho ngiyothenga ama parts oil ama zonke lezi zinto lezi ngize nazo ke lapha eyadini service ama truck naye so ithu ebusuku sishayise late ngihambe ngiyolala nayihamba yolala makushaya u7 usesemsebenzini futhi eoffice lo muntu uthola ukuthi ngishayise sisuke naye mhlambe la kuhlala khona ama truck mhlambe ngabo ma 3-4 ekseni sayolala kodwa makushaya u7 usese office ebese mhlambe ethumela abantu abatshela ukuthi hey nambani notshela le ndoda ukuthi ama invoice ayimele la mangabe sivukile nje nitshela ukuthi ama invoice nanga ngilaleke nami ngivukele ngithatha ama invoice ngigijime ngicwala indawo yabo so wangifundisa lukhulu ngabe lo somashishini ohuye namhlanje because abantu bacabanga ukuthi uBig Zulu sese artist. uBig Zulu sese artist. uBig Zulu seka businessman. uBig Zulu isikhathi sakhe manje akusafana secaleni ukuthi mhlawumbe ngamthola manje uphinde umthole manje mawumthola nakhona kumele umthole ngenhlonipho. Ingabe lo mlungu udlalile futhi indima lapho ukuthi uzucabanga kuba ibusinessman nokuthi nje inkabi records ifika kanjani? You know mangabe ukhula umqondo usuku sese fresh so into eningi mazenzeka usakhula
ziningi obambayo modern othola masukhulile zonke izinto othola usesemncane umqondo ufresh ziyahlala enhlizweni kufana nomuntu wakwenza into ebhlungu usesemncane awumkhohlwa ngisho usukhulile wena wakwenzani kimi so nami irole eyadlalwa ilo yamlungu kimi yaba nkulu kakhulu lokho ukuthi I think last year after more than 10 years mhlawumbe ngamgcina but last year ngadecide ukuthi ake ngiyomfuna ifeeling leto busi mangiqeda nje ukuthenga because yonke into ayengifundisa yona beyihlezi ikhona ekhanda yabo so kwafika nje la ngithi khona ake ngiyomfuna yabo ngiyombona nje ukuthi kwenzakalani ngempela ngaya ngafika la ekwakune ma office khona ngathola ukuthi batayi sekayithengisile indawo leya bangitshela kodwa ukuthi hayi uhlala endaweni nje then nga driver ngakhona afika ngambona and mangumbona ya ngafikelwa injabulo yabo nje umoya wami waba kwesinye isimo nje yabo because ngangibona I mean wayengasangiboni nokungibona I had to ukuthi ngichaze ngiexplain because kwase kuyisikhathi eside yabo ngichaze then after mangimchazela wabuyelwa almost yonke into wenza nje yabo nje ngichazela zonke izitori yabo yeah sahlala phansi sakhuleka wangithandazela yabo zonke lezo zinto lezo wayefana nobaba kimi so wangifundisa into eningi yeah so yonke into eyenzakalayo wadlala indima enkulu kimi yeah emateksini ufika kanjani ke futhi emateksini ngifika mangiqeda ukusuka kuye nomlungu mangiqeda ukusuka kuye ngoba ngase enjoy kakhulu ngazi ukudriver ngangijwayela ngithi ukudeliver my invoice so ngaqala erenkeni ke ngathola umsebenzi erenkeni kwaya umama wangithengela itekisi lokuqala salvusa ngarenka kakhulu ke mina renke Val ngarenke Diepsloot ngarenke Randburg Fourways Alexandra mawusolo udriver uyarapper manje so uyarapper so uqalile ukurapper ngase ngirapper already ngidriver ngirenka umkhaya usijavu uyakwazi ukungena yeah even ukuwina o 10k challenge la back to the city ngangirapper nakhona ngangiseza ngesiyaya ngangithi sometimes mangizo performa back to the city ngilayisha abantu from eval ngibatshela ukuthi abantu abayi back to the city transport ikhona then ngize ngetekisi ngifike ngibalayishe khona ngalezo sikhathi ngizo perform mangifika la ngifike ngibhakutekisi badilike bagcwala indawo yabo nami kushaya isikhathi sami ngiperformele mangiqeda ukuperforma ntambama ngibalayishe futhi ngibabuyisele back kodwa into isakalo yonke lento Zulu ukuthi uzucale nje uthanda umculo kusuke laphi ukuthanda umculo ngikhulele eBergville mina eBergville sikhule ngengoma sikhule ngengoma into eyaziwa khona uMaskandi Sicathamiya umbhaqanga kakhulu ingoma yomzansi so abo hip hop nani yeah izinto bezinganakekile mhlawumbe bekukhona lapho nalapho kodwa ke into bezinganakekile so ukukhula kwami ngikhule vele ngugida umzansi sesemncane sami njalo ntambama mhlawumbe masiqeda ukuvalela inkomo ngabo 5 6 then siyazi ukuthi kunendawo esihlangana kuyo uzwa ngesigubhu vele mase lifikile igosa lapha lifike lishaya isigubhu then siyaphuma ke sonke sihamba siyogida ingoma so ingoma ke uthando lomculo laqala lapho uthando lokurapper liqale sengila eGoli uyabo ukungena esikolweni la eGoli ngahlangana nabantu kababe rapper uyabo kwayinto ke ngiyithandayo yabo mangiyithanda kwaya ke yakhula eValley sasine hip hop session ababebiza uthi Stitro so
la khula futhi nakhona kakhulu italenti but ukurapper yinto engase eyasikhona ngilobe ngiyenza but obvious ukuye stitra kakhulu attend ama hip hop session abo Splash Jam kwangibuilda kwangikhulisa kakhulu yabo. Kuthatha isikhathi esingakanani Zulu ngoba mina ngangikwazi ukuthi ngikuzwe ku Khosi FM urapper ungakadumi kakhulu kepha ubusola ukhuphuka. Obviously kuyasithatha isikhathi yabo kuthatha isikhathi eside but ukuthola labo bantu ababili abathathu abagqugquzelayo ukuthi ayi siyakuzwa you understand kusho lukhulu kimi ukuthi ayi that means content ngiyenzile yabo. So every time uya hip hop session ufika uginqa ubone labo bantu ababili abathathu kuyagqugquzela lokho ukuthi hayi kusho ukuthi ngise lane ine right yabo. Thina ke futhi sakhulwa kwakunenkinga eningi kithi ngoba abaningi mina abantu ababethe izulu moshi hip hop wena wawambona pha umrapper okhuluma lezi zinto okhulumayo ikakhulukazi phela kwakurapwa ngesilungu kakhulu mase kukhona ikasi rap kwakuyikasi rap ukurapwa ngekasi rap kakhulu yabo. So nami ngangirapha ngesiZulu but obvious kokunye ubuye uthi kancane kwikasi rap ubuye uthi obvious ngeke uzuraphe ngento ongayazi ongakhulanga ngayo you understand. So isiZulu bekuhlezi kuyinto engigqugquzelayo ngaso sonke isikhathi ekimi ngirapha ngesiZulu ngwina back to the city la ngangiba wina ngazi isiZulu nginqa bona abafana ababethe ababethe ukuthi wena umoshi rap wenzani ngabaginqa la 2013 I was the first one futhi ukuyiwina. Ubunobudlelwane kakhulu no Pro Kid yini mhlawumbe ongayisho ngaye noma engathi mhlawumbe mayeqhamuka engqondweni yakho uyikhumbula? Ngikhumbula kuyibirthday yami engilwisela ukuthi wayengekho ku line up. Bekumfuthe bengumhlonipha too much obvious yabo sisebenza sonke ku one mic. So obvious ukumcela ngangisaba yabona nokuthi obvious ubona ayizulu sethatha advantage ngoba ula eduze manje nathi sizizwa kanjalo ke bakumele sifonele kumele ecala ekudrive ku round thiwa ayithinta noma uzibani into ekhona yabo kusuke kukumhlonipha umuntu. So nami ngangisaba ke yabo angathi ngifika wavela wathi hayi yabona ke yini lo yenza ngithi bhuti omdala sengenzeni athi kungani ngingekho ku line up ngathi bhuti omkhulu uthini manje wathi ngiyakubuza kungani lalela ke ngicela ungifake ku line up wafika futhi and mayefika waperforma kakhulu ayikancane ngathi noma sengiphinde enye futhi washo yena futhi wathi ngifake ngiyeza ngingambhadalanga ngisho isente. So bekumfowethu bengumkhonze kakhulu ebengumhlonipha kakhulu until namanje ngisamhlonipha. Impilo manje siyaqala iyashintsha ke futhi usuthola abo Brandwood usuyaqala manje uyaphakama manje igama lakho manje seliyazwakala i-vibration yakho iya ngokukhula manje. Mawuqala uqale ngayiphi ingoma akusiyo le ekhuluma ngekhaya ngapha ihome iyo ingoma engicabanga ukuthi yaqala ukudlala ema radio nase TV kakhulu obvious back then babe khona o number uClever unga give up babezidlala ebusuku lezi ngoma lezi sasirapha kakhulu kuzo but obvious zaphelela kubo number noClever unga give up but ingoma eyaqala ukuvuleka wayizwa ngapha nangapha kwaba ihome engangenze noma izoli home kwakufikeni Zulu uzukhulume ngehome. Thina ikhaya liyo yonke into kithi yabo ikhaya liyo yonke into kithi and mina ngihlezi ngizizwa ngikhululekile mangikhuluma ngezinto engizaziyo uyabo into engingayazi ngijwayele ukufuna ukukhuluma ngayo yabo ngishuza nengoma kimi angangayi understand ukuthi iyapi mancane amathuba ukuthi ngizofisa ukubandakanya nayo yabo ngoba nginokufisa ukuthi into masiyenza senze into nami ngiyibonayo ukuthi ayingikhiphi
inayo futhi i-direction yabo ngeke ufike uzokhuluma nami ngento engingazazi ngiyongena ngithini ngiyoze ngiphume eceleni mina ngithi ayiwe bhuti lokho okhuluma ngaka angikwazi Yeah. So yasuka ke lapho ke ungena kudlozi lami. Vuma dlozi lami. yeah Yini uyayibona lento ukuthi ingathi manje ifilimi ngoba usuka lapho uthe home manje usuthi vuma dlozi. Kungathi lento ibidwetshwe phansi okanye lesi salukwazi sasikukhonzile bese sikudwebele phansi yona ukuthi uyothi mawuceda ukukhuluma ngekhaya mfana wami uzobe usuhlala edlozini ke manje usuxoxa nathi. into eningi eqinisweni azenzeki ngentando yethu yabo azenzeki ngentando yethu bakhona abalakithi abasigadile ngaso sonke isikhathi abasibonisa indlela kokunye nje ungakwenza wena ucabanga ukuthi kunamakhehla kunogogo hamba nabo abahlezi benza sure sesinesikhathi siyibambile yiba baziyo ngempilo yethu yiba bazi ukuthi siyophelela you understand ukuthi uZulu kuthi ube neaccident then sekuvuka abafundisi abaningi bathi sasho ini Big Zulu akeze la kuphe nje impilo yami ayiphethe wena ukuthi wena wathi ngizofa mina sekumele mina ngizoguqa phambi kwakho impilo yami ayiphethe wena ngila ngikhona ngalabo abadala ngila ngikhona ngentando kaMdali uyokwenzayo konke mangabe yena esethi isikhathi sami sifikile uzongithatha nami ngiyazi ukuthi cha ngihambe ngentando kaMdali kodwa hayi umuntu ophile emhlabeni afika azongitshela ukuthi mina ngizoshona angize la kuye ngamanye amagama ngithi uyowazi ngempilo yami zonke lezi zinto ebezenzeka yebo yes zonke lezi zinto ebezenzeka uyowaziyo ngazo zonke lezi zinto lezo yabona so asibahlonipha abantu siyabahlonipha nabo ngesiphiwo abanaso ngoba abantu banesiphiwo kunabafundisi siyakuhlonipha konke abakwenzayo uyabo awuthi nje mawuthintekile la uthinteke khona ebese basho mhlawumbe cha sithandazela uBig Zulu sesimene esinje siyabonga sikhule ke nisonke but musu ukuthi uBig Zulu uzoba sengozini nini Big Zulu akeze la kimi ayikhohle angeke ngenze lonto mina yasuka ke manje ithi vuma ingoma ithi iyasuka ingoma ithi vuma dlozi phakame kakhulu Zulu kuyaphakama izinto ziyaqala ziyenzeka ngaleso sikhathi uswazi ngingedwa ngibambe yonke lento lengedwa ingoma iyaphakama yalapha kukhishwa ialbum I think ivuma dlozi yayikuliphi ialbum sakhumbula noma ungqongqoshe yayilapho I think noma million yes zonke zazilapho yes amamiliyoni nawo bekhona konqongqoshe ngathi bekhona impela yaphakama yaphezulu then nami ngiyabona ukuthi okay konke lokho akwenzeki ngentando kwenzeka ngentando kaMdali ungafika nje wena uzothi uBig Zulu uthwele yebo ngithwele laba bangiphethe bonke laba bathu uBig Zulu lenyoko nizwele clean namhlanje uBig Zulu akala nyoko uBig Zulu usebenzile he worked very hard ukuthi afike kulesimo akuso noma kule level akuyo thina siyazi besibuka asola sebenza nabanye futhi bayazi ngoba waqala ngokurapper emalokishini wakhuphuka njalo you know into efana nale I think into obvious nathi emakhaya esikhuli khona umuzi mawuphumelela kuthiwa hayi la muzi bathwele kanjani understand into since siyibona we understand uzobhizi uzomosha igama lami ngitshela indaba yenyoka ngingena phe enyokeni mina angisaba kabi kwamina nje inyoka ngiyayisaba then usuzothi uBig Zulu uthwele yebo mina ngithwele uNkulunkulu ngithwele uNkulunkulu emahlombami ngithwele abakithi emahlombami yibo kabantu ongathi ngibathwele mina yibo abantu abangigadile uNkulunkulu la ngikhona uhamba nami abakithi abalele bangigadile yibo abantu engibathweleke mina engihamba nabo
you understand ukuthi kuyoqhamuka umuntu lapha okhulumela njengoBig Zulu azothi hey mina ngithwele then nisuka nizothatha ama video kaBig Zulu nizo editor nizothi hey uBig Zulu uyahamba uyothengela i-truck isenithi uthwele Big Zulu uyothengela imoto uthwele Big Zulu usiza abantu uthwele uBig Zulu kuma billboard weSasol uthwele uBig Zulu ugcoka ikhavela uthwele amandla kaBig Zulu konke lokho usahlupheka uhasila ungalali mina until today ngiyasebenza benginawe mfethu uno MT lapha e-studio uceda ukwenza ihit manje kodwa usafuna ukusebenza uthi lethana amabhithi labafana lethana amabhithi sisebenze I was there ngazibonela ngawami amehlo even the next day sasebenza mangiqeda ukusebenza ngasuke endlini ngadriver waye emakhaya same day ngaye eBackville ngafika ekuseni ngamasa yes then umuntu mawuphumelela bese bezothi umuntu uthwele abantu abayikhiphe leyo nto leyo because ukuloya lobo ubusathani lobo bokuthi uyakholela ukuthi khona abantu abathakathayo ubuthakathi ukuthi bukhona ubuthakathi bukhona ubuthakathi I don't think ugijima ugibela umshanyelo nemfene ufafaze ubuthakathi nanomuntu ekhuluma ngomlomo ephuma emlonyeni uyabona ukuthi ubuthakathi bonke lento le ayingakhi le ukhuluma kanjani lento efana nale kumuntu ophila emhlabeni uyikhuluma kanjani lento le oyikhulumayo ubuthakathi akusukugibela imfene kuphela nokuhamba ufafaza okufafazayo nenkulumo ephuma emlonyeni zubuthakathi ngoba nayi isambulala umuntu le nto le abukho ubuthakathi obakhayo uyanganasena abukho ubuthakathi obakhayo bonke ubuthakathi obenzakalayo buyamosha so amagama akhishwa umuntu emlonyeni komunye umuntu destroy amqede kumanje nje siku situation kamkhaya kuvele kuzophuma umuntu athi umkhaya wenzeni kubhlungu lokho kubuhlungu kakhulu enye into umona Zulu asisho njalo sithi umona noma ubusathane ubuthakathi bona lo how do you uvuka ekseni umuntu osebenza kanzima kanje and destroy igama lakhe ukhulume lokho okukhulumile ubayala uthina abantu abayenza njalo abantu abafana nathi ngokombala ubuthakathi ke bonke lobo because lonke ubuthakathi abukaze kwakhulisa umuntu bonke ubuthakathi obenzayo umuntu obenziwa abathakathi basuke bedicilela umuntu phansi basuke bebulala umuntu basuke benza izinto ezimbi kumuntu so namagama akhulunywa umuntu uyakhona ukukhuluma amagama umuntu angabulala ngawo uyakhona ukukhuluma amagama umuntu angathi hayi kusho ukuthi yami impilo iyaphela la so ubuthakathi akusukugibela imfene nokugibela umshanyelo thakathi namagama uyavuma yini ukuthi umculo uyisavile impilo yakho kakhulu umculo mina uyisavile yami impilo kuningi ongenzele kona konke nginako umculo wonke ama brands engawathola kwaqala umculo oqala so ngicabanga ukuthi ukube bekungasi umculo bekungeke mhlawumbe kwenzeke so umculo yes ukwenza Big Zulu unama hit amakhulu kakhulu eSouth Africa kodwa la ufike wangibonisa khona ukuthi manje ke ayisengikwade ngempela uke wakhipha ichwane lenyoka ngiyavuma kodwa uyabona ngale nkathi usuthi ngisesicongweni hayi wawubonani wawuzwani njengoba ngisho futhi omkhulu ukuthi konke sikwenzayo kunabantu abasiphethe ngifuna ukuthi kodwa ngicela ukuchazela ngoba ubungeke ukuthi usesicongweni ungaboni uyazi ngikutshele kulelo album kwakhala undaba ezithi inkosi engiphethe le
ekhaya eBergville inkosi yami yakhala yathi hayibo ngifikile ngizoyibona lapha yana ngikhonzile kakhulu engifikile ngizoyibona siphuma kuyoshuthani music video weyawufuna ukungiqoma yeah mangifika nathi undaba ezitha wezulu ngithi indaba ezitha ngowakho mina athi mntwana enkosi ubani okugibezeli liyathi ohleli kulona ngithi mina liphi itshe indaba ezitha athi yawukusaba ukuhlawula wena usazohlawula wena itawo kodwa Nkosi yamsekenzeni manje athi leliyatshe ubani okuhlalise kulona ufike kanjani kulelo litshe lelo itshe ke leliyana ngithanda ukuthi njalo mangisekhaya ngivukele ngiqola intaba ngentabeni mangiqola intaba mangeke ngafika kuleli yatshe ngisuke sengazi ukuthi ayingihambile manje sengingabuyela ekhaya yabo so kwaba itshe engilithandayo njalo mangeke ngagibela intaba hayi ngingakafiki kulona hayi ngisuke ngingakahambi yabo itshe la phezulu esicongweni itshe la khona lisesicongweni likhulu yabona yeah kanti itshe la ndaba ezitha yo ubukhosi liphethe bonke ubukhosi wakhala undaba ezitha wathi undaba ezitha kodwa mntana wenkosi angeke ngakubeka amabala bongeke ufikele kuleli yatshe leli akufiki noma ubani kuleli yatshe leli leli alitshe leli akufiki noma ubani leli yatshe leli bongeke ke ngentando yakho uhamba uyofika kuleli yatshe leli kusho ukuthi ke njengoba usuhambe wayofika etsheni labo wafika waqhwakela cha kukhona bakubekile ayengase ngehlela ngezansi ke nami wangiphi ibusiso undaba ezitha ngase ngibonga so kuningi okwenzakalayo okungenzakali ngentandweni thina singabantu basemakhaya singabantu abakholelwayo ezintweni eziningi yabona yiko nje nami ngihlale ngihambele ngekhaya ngifike ekhaya ngihlalele lezo sikhashana ngibuyele ngizosebenzela eGoli ngibuyele ekhaya kunokuthula lezi yantaba lezo khadlamba kunokuthula ngikhohlwa iyo yonke into ngingasuka la eGoli mina zingikhalela la eGoli izikhala ngizwe ukuthi akusavumi kube belingekho leli yakhaya leliyana angazi ngabe ngikuphi lo yamlungu ukunikeza izibusiso wakuthandazela undaba ezitha nawo nayi kwehlisela izibusiso ngapha uhambile wayehlala esicongweni zonke lezo zinto nama ngikholela ukuthi izulu zingamane zenzeke futhi mangabe uneso likamoya ukwazi ukufinyelela kulezo indawo ubona ukubaleka kwalowo muntu uyabona njengamanje nje eBergville kuningi ekusamele ukwenzela abantu bakhona ubakhuphule nabantwana besikolo and ngicela bafowethu abantu abanezimali abantu abaneziponza nangu Big Zulu uwenza izinto ezinhle le emakhaya ngeke ngambona postile ku Instagram abantwana besikolo ngicela ukuthi nimlekelele please sponsor him please nimlekelele nisondele eduzana abantwana bakwazi ukuya esikolweni emakhaya akukho lula kweminye imizi ngakho ke siyacela ukuthi nimeseke ayi sesiyasuka ngale ichwaneni lenyoka uyabuya futhi uthi hit manje naba abantu abazazi ukuthi bafunani naba abantu abazazi manje bafunani yeah yiko ngisho futhi ukuthi akwenzeke ngentando yethu hayi nahlangana nehasle nathula nathi du wase ungilimaza ngelinye line lapha othi inkabi negoat inyameningi mangabe ungababuza namhlanje ukuthi sibale le mali banamalimi liza kanjani lela verse Zulu
ukuthi baphika ngemali eningi kwanyakaza umzansi lanami iningi namhlanje nginamalini makumele sibale banamalimi amahiti nginamaningi inkabi negoat inyama eningi man poster ninamaningi kodwa nangibona ninamalimi inkulumo lexoxa indaba iyaxoxa impela Zulu yeah isuke ixoxa nazi izitha because ukuphendula umuntu mina ngisemculweni engikwenzayo umculo so mangifuna ukukhuluma nabantu ngiyokhuluma nabo ngomculo ngakhuluma ngomlomo you must know ukuthi ayaseke emculweni kodwa njengoba ngisesemculweni ngiyokusho ngomculo wonke yabona nje ngathi ngithula ngabuka ngathi we yanibuke khona bathi hayi mina akunginyakazisi lezo zinto lezo njengoba ngisho ukuthi naphika ngemali eningi kwenzeka namanje sizokuphinda futhi sizokwenza abazazi bafunani Zulu abazazi bafunani wafika uHustler wafika uHustler wangithwesa umzimba bengathi lento yeni kodwa behlelwe kudala ngendlela lengoma efike yaba namandla ngayo makuhlangana amandla wakho nawaka MT endaweni eyodwa indaba abantu abangayazi mina no MT siyazana from kudala uyazi yabo akuyona into yamanje besazana from kudala so kuyo yonke into eyake yenzeka kulezi zinto zamabhifu nani awukazi ungizwe mhlawumbe ngimthuka angazi azungizwe ngimthuka ngithi FMT noma ngimbiza ngenhlamba ngikhuluma amagama personal mhlawumbe kuye yonke into ebengiyenza bekuse umdlalo we-hip hop futhi naye mangabe ubheka awekho amagama ake wawasho apersonal kimi lawa ebengathi useyangidelela manje mina ke no MT kuphelile awekho so that shows ukuthi from ekuqaleni ilimit beyazi naye ukuthi ayi ngeke ngajampela la kuZulu nami ngaphakathi bengazi ukuthi ngeke ngajampela la bengeke ngidlule uMT mina ephazanyiswa abantu umfowethu loyana from kudala ngiqala ukumazi nje ngabona umfana omncane osebenzela kanzima wayelalela kakhulu esebenza nani no Rafu uRafeni ukumtshela ukuthi ayileli verse olifakile angabi nankinga futhi alishintshe uyangiunderstand so why sengizolwa nomfana omncane engimaziye esebenzela uyangiunderstand so from kudala since ngimazi whatever kwakwenzeka kimi bengekho personal ngoba kuwo wonke amabhazi engihlezi ngiwashaya ngiyazwana no KO ngiyazwana no Questa ngiyazwana no Casper ngiyazwana no Hustler ngeke uthi kuyo yonke into engangayenza because bebe understand nami kuyo yonke into engangenza kumabhasi bengiba nelimit yokuthi angidluleli la uyangiunderstand ngoba nami angeke ngathanda ukuthi umuntu akhulume azandlulelela kimi wakhuluma wafika la kumele azi ukuthi asiseke emculweni yabo that's why mina nababafowethu until today ngiyabahlonipha nginayo ngisho into encane engaka nabo ekona lento yenzile lapha Zulu ku one man show yaka MT yeah kunesikhathi lana usungasaperform ubamba imic utshela abantu utshela nayo MT ukuthi buka abantu bakho bakuthanda kangakanani yeah ngabe ubungenalo iqiniso bengeke ukwenze lokho njengomunye umculi naye odumile onamandla uthi nje ukuthi ubatshela abantu ukuthi buka MT abantu bakuthanda kangakanani silana ngenxa yakho ngicabanga ukuthi if lapha eSouth Africa singayenza kanjalo ngobuningi ukuthi vela ngeke sifane umona mningi futhi umona mningi kakhulu into esuka enhlizweni kumuntu uyayibona
nomuntu oyenzela into for something futhi uyambona no lo uyenza lento because of lokho ayiphumi ngaphakathi enhlizweni mina uMT ngimkhonze ngenhliziyo understand umfowethu straight omkhaya usijava ningabafowethu uyabona from kudala understand anginayo into engathi ayikho into engiyenzayo engiyifakayo mina yonke into engiyenzayo kumele wazi ukuthi mangeke ngayikhuluma into you must know ukuthi injalo mangeke ngathi ubani you must know ukuthi ayashayisela ngempela bese nawe emaboneni ngo12 bekumnandi sihlukanisa unyaka wethu we abazazi bafunana hey thina sesihlukanisile unyaka asazi laba basalinda uDecember abazazi bafunani ihlukanisa unyaka besilapha emaboneni ngakhuluma noHustler ngathi Hustler ngizoyo support uZulu wathi please go ngoba naye besena ama rehearsals wathi hamba uyo represent mfowethu safika lapha saba nabovosho saba nejudge lethu eliku video bekumnandi nje kugcwele emaboneni abantu bazobungaza nawe ukuthi ngo12 ingoma iyaphuma manje ziyakhala uzizwe ufila kanjani ngalokho obviously ukufika la sikhona yiba abantu nokuwa kwethu futhi kuyenzeka kube yibona yabona kodwa bakhona abantu abasithanda ngokweqiniso abala abasiqhuquzelayo uthi noma usucabanga ukulahla ithemba bese fika athi hayi boZulu akuwena lo since nginawe mina from uyashinga give up hayi uyashinga kungani manje usofuna ukwenza lento yenzayo angithi ayibole yona so bahlezi besiqhuquzela even uposter something kenzeka uhlangane necomment othi mawuthi uyayilalela uzuthi ebese kwenzeka uhlangane necomment ekuthuka ngenhlambe engakanani uthi uyamvula umuntu wakhona ubaba omdala baba omdala sometimes uphethe ngisho ingane bese ubuza lo baba omdala kangaka ongithuka ngenhlambe engaka uyabona sekuyoba kuwe ukuthi uyamphendula noma uyathulela Zulu nali album elishisayo liyaphuma akusixoxele nje ngalo abantu bazokwazi ukulindela leli album vele abazazi bafunani ingaphakathi kwalelo album abantu balindele okukhulu kuwe you've been dropping ama hit after hit ungathini kubantu ngale album elizophuma lezi album lizophuma ngoApril next month igama le album icala lempumelelo ayi icala lempumelelo ngicabanga ngehloko icala lempumelelo ukuze ngilibize icala lempumelelo ngicabanga ukuthi for the past 2-3 years 4 years ayi umzima ngiyengabuthwala amazondo bemaningi kakhulu inhlamba umuntu abethola the more umuntu ekhula is the more ijoko lisinda kakhulu the more ukhula is the more inzondo iba ngenhla the more ukhula is the more kwandizitha yabo so ngithema ngiyibuka sengiyibheka ngathi lento iqhamukapi ngabona ukuthi iqhamuka kwimpumelelo ngoba konke lokhu kungekho ngangikhululekile inhlamba zazingekho kodwa namhlanje ngithukwa ubaba omdala ngithukwe umama omdala ngibuza ukuthi ngenzeni ngoba uyayiculela ngiyaculela mina ngiyahlabelelela mina ngumuntu othandela ukusiza abantu umuntu othandela ukusiza umphakathi ngenzeni yabo ngathi kodwa ke kulungile ngoba bakhona laba ababili abathatha abangisupportayo abanami ngaso sonke isikhathi bayangiqhuquzela ukuthi ngiyephambili igama le album icala lempumelelo yabona hayi silindeleni lapha ngaphakathi lapha ama feature akhona manje maningi ama feature ngicabanga ukuthi mina emculweni ngokubambisana ngokusebenza ngokubambisana sihlezi sisoya kude
You understand? The more ama features, the more sokhona ukuthi siyivule. I-hip hop manje ibuyile. I-hip hop ibuyile, bakhona abafana bo Tony Taimani, bayaphusha amaningi ama-artist, iziningi ingoma. One thing ebesishoda mhlawumbe ingoma enkulu. Yeah. Hayi wakunikeza ugogo. Hayi wathi ugogo naye. Hayi Ingoma enkulu because yokucompete. yeah. You understand? Yabona nje especially lento enziwe uHustler uMT bekuyi hip hop kuphela. Hip hop kuphela. Washaya Sold Out. Yagcina nini i-hip hop kuba nento efana naleyo? Kudala. Why be sold out? Hip hop is a space in its right njengamanje. Shout out to MT the Hustler bafowethu. Hayi for the president. Yeah, and sidinga more yama shows we hip hop manje. We need more ama shows e hip hop. Ziningi ingoma futhi ekhona enkulu khona nje ingoma kaMfowethu uYanga Chief ngizwile. Yeah. Imnandi le ngoma leyana. You see getting ingoma efana nalezo ingoma esazi ukuthi siya compete ngazo ziba nkulu. I-hip hop yakhona nawo ngoba ngeke kubalekela ukuthi ama shows maningi. Ngeke kubalekela ukuthi amapiano ya dominate nayo yonke into ahleli phezulu. So nathi ukuze sikhona ukuthi sibe nama shows wethu or sibe sonke sihlangane nawo amapiano, we need to compete. Yabo nabo, not to compete phela ukuthi sekuya hluliswana cha, but to compete mhlawumbe ukuthi ke kube mhlawumbe nengoma ye hip hop number 1, ngoma ye hip hop number 2, or ngoma ye piano number 1, hip hop number 2. Sibe nje na something ekhona phezulu, understand? Lokho kuyakhona ukuvula more imisebenzi kuze more yentwana futhi ze hip hop ziningi intwana encane erapayo futhi ke manje sekumnandi ngoba sekunano TikTok, sekunama podcast. So kuyavuleka kuba lula to push. Yabo. Hey lapha Zulu nishawu number 1 ku YouTube. Kwathiwa trending number 1. Yeah. Ngezwe kuthiwa nangapha number 1 Ko Spotify, manje ngithi ngiyabuka mina ngithi hawu manje mangabe seshaya number 1 yonke indawo lena uthini ngalokho? Uthando man, uthando nanokuhlonipha nje abantu, you understand? Ngibonge futhi nakuye umfana uMT ngokuthi thatha ithuba be strong. Afike endlini singene studio sisebenze kubuye back lonke lo liyathanda sake sabanalo, you understand, because sihlalile saxoxa ngathi akukaze kwenzakale lutho ngathi sikhuluma ngento ebeyenzakala izolo, taking it back ukuthi hayi man nawe wathi hayi na, you know, sihleka ngayo leyo nto leyo, si heavy fun, sihleka sijabule naye, you understand. So ngiyabonga nje nakuye ukuthi akwenze konke lokho, afike Nkabi asihloniphe even nanoma sesisho sesithi cha besicela ukushintsha ibeat leli olikhethile, besicela sisebenzise leli beat leli, angathi hayi yabona ke senangicontrola phela athi ngizokwenza njalo, bese sithi cha besicela hayi lo MT lo, besicela lo MT lo, athi Mfowethu njengobusho ngizohlala kuyo. Iyayibo yonke lonto inhlonipho leyo nobumbano nokuzwana, ngoba ingoma beyingeke yenze lokho ekwenzile ukube ubumbano nothando belingekho e-studio. Futhi usiza ama-artist amaningi, sinolwa namhlanje sinoxola manje usudonse nomusic. Mfowethu yini lento engakuwe intshisakalo yokuthi ulekelele nokuthi ke italent lase South Africa uliphakamise? Mina bhuti eqinisweni zokutshela umoya wami ukhululeka kakhulu mangabe ngibona abantu beyaphambili. Yeah, that's why ngumuntu othanda ukuyodonate ngaso sonke isikhathi. Abantu they might think hey uZuli multi-millionaire.
angiyona multimillionaire yiko nje phela ukuthi indlela engikhule ngayo ekhaya ingenza ngibe nenhliziyo esheshayo ukuzwela mangicabanga izimo you understand mangicabanga isimo ngibona ukuthi noma kuloko okuncane enginako why ngingakushare you understand ngiyaphila emhlabeni angilazi ikusasa lingiphatheleni you understand sengingaze ngihambe ngingenzanga lutho ngingashintshanga anything emhlabeni understand kodwa lokhu okuncane engikwenzayo ukuthi ngihambe ngiyonikela ezikoleni ngakhela abantu leyo mizi emincane ngikhulisa ama artist ngisize nje la ngisiza khona kuthoba inhliziyo yami ngaphakathi kungenza like ngikhuleke kungenza ngifile angathi because konke okwenzakalayo awukwazi ukuthi kuqhamukapi awazi ukuthi kungani uNkulunkulu akhetha wena ukuthi akuphe lesiphiwo nazo akuphe lamandla nawo you understand wakupha lamandla onawo wakupha lebusisa kupha zona uzohlulwa yini wena ukushare konke lokho kuko konke nginako mina feel ukuthi angideserve ngumfana ophumela emakhaya mina obela usele inkomo egijimela ngeenyawo but now masuthula uyibuka yonke bengigijima ngeenyawo ku snow ngqoka amabhluku adabukile uye esikoleni right now iambassador yeCavel iambassador yeBrentwood ngidrivela itekisi isikhathi eside ngisebenza nelona manje neToyota isasol inansi la uyangiunderstand benginokustaka mina ngikhumbula ngihamba noObi siphuyu kuyoperforma eMbalenhle samba ngegolf la kaObi sazostaka la phezulu la yabona mawugibela la ku mawubheke eGold Reef City moyeso nisistaka ekseni ngabo amsho ngo4 sibuye eMbalenhle sasitaka ngo4 siphelele upetrol sisuka eMpumalanga besibhadale amsho besibhadale u500 so kulo 500 siyashare noObi bamba u100 rand wakho nami ngibamba u100 sithatha u300 mhlambe sifaka upetrol igolf lalingadleki igolf la Obi then sasazostaka la masistaka la sekuyaphoqa ke manje ukuthi kulo 100 sikhiphe mhlawumbe 50 noma 20 kuze siyofika ngoba also uphuma eMpumalanga ufuna ukufika ekhaya at least uphe 200 rand ukufika uthenga isinkwa lapha yana back then ngalezi yakhathi ngisho braai pack babe ngadura wawukhona ukuye mall ufika uthenga ibraai pack umama ade ebuye endlini cha kune braai pack yeah you understand kodwa namhlanje umuntu usebenza nesasol you understand so kuhamba ufeel ukuthi konke lokhu umdala ukunike ngenhloso ukukhethile so ezekukhethile wakunika nenhliziyo akunike yona ngobazi ukuthi kukhona okuright ozokwenza ngiphumele emakhaya angazi lutho kodwa nje konke enginako ngifeel ukuthi angideserve konke engikwenzayo ukuthi ngisize la ngisiza khona lokho kungilalisa nakamnandi ebusuku ukuthi kunabantu abalapha uthini ngalokho ukuthi abantu abaningi ebebavela eBhayibhelini bebathi amandla aseyinweleni ingakho mhlambe nasekuphakameni bangagundi njalo ngoba wena inwele zakho zingaka lentshebe awucabanga ukuthi mhlawumbe amandla wanikwa kweliphezulu ngicabanga ukuthi inwele ezaNkulunkulu nentshebe eyaNkulunkulu indalo yabo indalo izinto ezinatural into zomuntu omnyama yebo wayibeka kahle so kimi
kuyangirepresenta yabo ezindoda engiyona kuyangirepresenta nginokuthula nje ngibuke ngithi hey omunye athi kodwa inwele zaphikizule ngiyibuze ngithi kodwa bhuti amathuba omsebenzi ashoda abantu babhoreka too much ungathi ngabe uyofuna umsebenzi unakane nenwele zaphikizule uyanganisena inwele zami ngiyathanda ngihamba ngesaluni ngifike ngigeze nginayo imali yokuqasha isaluni ezendlini ingenzi inwele ngihleli mina ufuna ukukukhumbuza wathi wena ngibuka i-TV bangenze uyanganisena but ngoba ngiyathanda zinje ngihamba ngesaluni ngifike ngigeze ngibe right kodwa unokuza umuntu ebusy hey kodwa anambisa uphikizule saluni ubathe ngishoda ngesaluni ngikhumbula mina uthi ngelila ngasise saluni yakastana ubusese kwesi story nje lapha kumzansi Magic uactor khona uStana efuna ukuchina amadress wathi wena hey mano hey lento ukothiwani ngiyinkabe echinwayo manje vele mina ngoba ukwazi ngiunderstand ukuthi hayi uZulu vela kazwana nalento ukuthi usolo uachina ngoba kune brand orepresentayo nobuntu orepresentayo nesintu nje siphelele inayo lento thina siyibona ikhona and omunye umuntu angacabanga ukuthi maye ngayibona into or yena engayithanda acabanga ukuthi wonke umuntu akayithanda uyangunderstand ukuthi wena awuyithanda ingoma ethi abazazi bafunana then sekuyomela uhambe uyosithuka ukhulume cha inkinga abantu wena crazy abaneliseki abantu abantu abaneliseki yabo abanye abantu unokubona ngathi yena maye nokukhulu wena lokho okuncane onakho akukwenelisi uyangunderstand unokubona ngathi yena ngoba ujabule ngoba une big house wena une RDP abona ngathi wena ujabule ku RDP yakho uyangunderstand abaneli kufana nani singabantu kumele sifunde ukwanela sifunda ukubonga lokhu esinakho uyangunderstand ngoba kuone big house siyakubongela uyayideserve eyakho kodwa musu ukucabanga ukuthi umuntu one RDP ayimnelisi lo ne RDP wazi kahle naye ukuthi khona umuntu onomkhukhu lapha yana yena ungcono ngoba une RDP lo nomkhukhu uyazi ukuthi khona umuntu olelele phansi kwebridge ongenawo lo mkhukhu loyo lo lele phansi kwebridge lapha yana khona ongenalo utho ke so ukuthi wena uzohlulwa ukubonga konke nakho kumele siyibonge nje impilo ukuthi uyaphila uyanderstand musu ukucabanga ukuthi wena ngoba uhamba ngeLamborghini ebese udelela umuntu ohamba ngethezi ubona ngathi akajabule lo ohamba ngethezi ujabule lo ohamba ngothezi ngoba uyazi naye ukuthi khona ohamba ngeenyawo lo ohamba ngeenyawo uyazi ukuthi khona ohamba ngewheelchair lo ohamba ngewheelchair uyazi ukuthi khona olelo othola umhlabathi ngesifuba uyangunderstand so impilo kumele siyibonge ukuthi wena ule phezulu bonga ukuthi ule phezulu kodwa musu ukucabanga ukuthi umuntu la akajabule hayi amazwi kaBig Zulu bafethu niyazwela futhi hayi ngeke ngancela kakhulu nami sile kule video yabazazi bafunani ngancela ngifuna ukuthi utshela abantu ukuthi kube umuntu abe nomhlaba nemfuyo kubaluleke kangakanani I mean mawindoda kuba mawindoda nje hayi ubani nemfuyo nomhlaba thina sikhulele emakhaya imfuyo enye into ebaluleke ngenye indlela eqinisweni imfuyo nesikole kithi kunoku
banokukhetha ukuthi uhambise ingoma entabeni before uye esikolweni. You understand? Ngenxa yesimo and the same zone inkomo lezo yizo makuthiwa umntwana useqedile mhlawumbe ko matric uyahamba manje uya ko varsity kuthengiswa zona lezi inkomo thiwantengisa inkomo eyodwa kambe kuyobhadalwa i-school fees thengisana inkomo enye umntwana ulambile le emadolobheni lapha ekhona uyanganasena iyo yona imfuyo le yabo konke sinako kusemadolobheni akukona okwethu Ay konke sinake kusemadolobheni baniki vele Zulu bancele kancane yasaba konke esinako kusemadolobheni akukona okwethu eGoli emadolobheni size ngokuzosebenza konke kwethu yonke inkaba yethu konke kusele emakhaya ila kumele siyovusa khona imizi yabona nje mina ekhaya eBergville sekusela umalume kuphela kusela umalume kuphela indle ngayakha ngayakhela ugogo kakasekho kodwa ngenxa yokuthi ngangimazi ukuthi wayenothando nesifiso nami ngangifisa ukuthi ngangakwenza saphila kodwa ke amandla ayengakafiki so athi noma esefikile ngathi ngoba kwakungayisifiso sakhe angikwenze futhi gogo ngiyazi ukuthi wayelithanda leli yakhaya wayehlula esekhulile engasakwazi ngisho ukwenzani bamthathe umamkhulu wamhambise le Doni ahlale kabili kathatha athi ngeke ufuna ukuya kwakhe ncenga ngathi ayingeke ufuna ukubuyela ekhaya yabo so ngiyazi ukuthi leli yakhaya nanoma sekusele malume kuphela bengeke alifisela ukuthi ligcine lishabalele ligcine kuselinxiwa ugogo khona lapha yana uyaphila uyabona gogo khona lapha yana so indawo ebusiseke kakhulu nami nje njengoba ngisho ukuthi ngaqala nje ngahlukumezeka ngiyele ekhaya ngiyolalela ekhaya ukuvuka nje kulezi yanti abazangakithi kunginika ukuthula ukuhamba ngiyogeza nje uthukela kunginika ukuthula okuningi kakhulu yabo so ikhaya kithi into ebaluleke kakhulu sisebenze emadolobheni lokho kuncane okukhona sihambise ekhaya ngeke ngafuna ukujampela kuloko esasihleba ngoba yiko kubalekile even crazy ukuthi nivuse amakhaya ikhaya livuswa ngani ngokuthatha omakoti yeah ngikuzwa kahle futhi livuswa ngaloko ikhaya yebo phela into ethe kodwa ke omakoti bayafuneka yeah omakoti yeah bayafuneka yeah akuchaze kancane cha nami ukhona la eGoli yeah uyabona kodwa hey uzongibulala hey uzongibulala ubakabelo yo uzongibulala kodwa ke uzubhika hayi kancane kodwa ke kuhamba kube la yabona nje sisemadolobheni ezingisho ukuthi ikhaya leli libaluleke kangakanani ugogo wayelithanda yes kakhulu kumele kube khona umuntu ozolivusa ayikho into endlula leli yakhaya kumele livuke leli yakhaya leli so mangabe wena usedolobheni umakoti ukhona la edolobheni umakoti akanawo amandla mhlawumbe ukuhlala ekhaya noma akayazi impilo yasemakhaya ngoba phela siyakhula siyaphambili sihlangana nabantu abaningi uthando lisithatha lisibeke nala singazi khona sigcine sesilithola futhi uthando sizinze uthola ukufudumala khona la kodwa basuthi uyayibuka kahle uyabona ukuthi iyashoda lekhaya iyashoda lekhaya uyabona sekuyini ke manje sekukhulumisana naye lola yashisa lokho kunzima kunzima lokho Zulu kuyashisa kodwa ke kumele explainele umchazisele ukuthi hey kunzima
liyaphela ikhaya lekhaya akusenabantu le yimi umuntu osele ungakhona ukumisa leli ekhaya ukhokho ungenzele konke ngeke afisa ukubona leli ekhaya lihlabalala hayi inkosi yami umthwalo lo osindayo ngiyacela makabani ngivumele hawu inkosi yami ngivumele ngivusa umuzi wakithi kodwa ke mangabe wena uyala kusho ukuthi uthi akuphele ngaleli ekhaya uthi akusalinqiwa wena lapha yana ngoba phela wena uthi awuyilapho ula kanti phela ukuthatha umakoti umthatheli kuyovusa ikhaya enye into phela mhlawumbe abantu basemadolobheni abangayazi bazi ukuthi ulobolile seniyolandelana ke manje ningene emamoli niqabulana nibambana izandla nishona nivumbuka cha kona lo thina safundiswa ukuthi mawuthatha umakoti umthathela ukuyovusa ikhaya futhi bayalivusa ngoba bakhona abafowethu abaningi basemadolobheni ukuzosebenza ukuze bondle lekhaya ushiya umakoti nezingane lekha yena ekhaya lingafi ucuphele nje la emkhukhwini eGoli kodwa mawungafika ekhaya wakhile wakhe isithabathaba somuzi ekhaya kodwa la eGoli ucuphele hostela lapha unenkomo unemfuyo imbuzi yonke into kodwa eGoli ucuphele hostela nje uyavuka eyosebenzela la adohozela khona konke okuncane akuthula yaphonse ekhaya konke okuncane aphonse ekhaya konke okuncane athenga imbuzi izala imbuzi konke okuncane akuthola athenga inkomo izala inkomo uthi uyafika unomhlambi wenkomo umama ukhona le ekhaya uyaphila izingane ziyaphila ngena isikole zithi makhula zona lezi izingane lezi makhula ziqala ziya komavasini thengiswa zona inkomo lezi awuthengisa inkomo embili umntwana ehamba evasini khokheleka indawo yokuhlala khokheleka izikole kwenza yonke into ngani livuswe ubani lelikhaya yilo mama obehleli lapha ngoba ukube le ndoda le bengekho umama ekhaya bengagcina iphungukile naye ebanjoba madibuseni uyayibona indaba kodwa manje ngoba iyazi ukuthi yebo phela kuyabanjiswana eGoli uyabona kuyabanjiswana eGoli kuyenzeka afika uMadibuse ngiyena loyo afika hayi uyabona nje azochitha isizungu kodwa na indaba ekhaya la kubaleke khona la kubaleke la kunamathonga khona manje ke mangaba sikwenzi lokho crazy ayi libulaleni abulaleni amakini madoda amadoda awaqina isibindi lapho thina siyazi lento ngoba sihamba nabantu abadala ingakho uma ngabe ukhuluma ngikulalelisa kahle futhi kodwa ke yabona nje kusuke kungasi ukungabahlonipha abantu besifazana kumele sibahloniphe imbokodo nanoma yesesiphila komunye umhlaba kodwa ke ukubahlonipha kubalekile nokubambisana nokukhulumisana you understand abantu besifazana ba strong ngihlezi ngikusho mina lo ba strong kakhulu makuthiwa umbese ubamba la ubukhali ngakhona iqiniso abantu besifazana ba strong yiko kuyo yonke le journey oyenzayo umdingela yabona indoda mayinomuntu wesifazana oqotho themba mina isuke yakude kakhulu mayinomuntu wesifazana oqotho la awukamndane mqungebe uyayibona isuke yakude kakhulu because usuke iseka ela amaphutha into yasemhlabeni into ekhona futhi makuthiwa iphutha ngokulungiswa makuthiwa into iphutha ngokulungiswa uyabona yebo kuyashiwo ukuthi indoda ifunda ngamaphutha kodwa mangabe ekhona umuntu wesifazane la suke uthisha wayo ihambe nayo izibona ukuthi hayi akakudeserve umakhumalo lo ebesishiya phansi yonke into angithi uyabona so nakuko lokho ukufuna ukuyofaka umamncane le ekhaya kumele iqale khona la endlungulu la ayifuthi mayingavumanga ngeke kulunge zulu kumele ucele ukuthi cha ngiyacela hayi kodwa phela nawe indoda ezinye inqumo kumele uthathe wayijika ke manje yashinga hayi
ukucela Yeah. kumele ucele cela impela ucele nje uzuguqe ngamadoda uthi ngiyacela makhumalo ngivumele ngiyomletha nala kuwe Wasubiza lesibongo sakaMakhumalo ngihlala noMakhumalo lapha endlini manje Zulu. Kanti kuyazwana nje kuyazwana ucele aze naye asibone isidingo sokuthi kumele kwenzeke ungaphiki ngokuthi hey phela ngiyindoda mina yebo ukuthi uyindoda kodwa ke asikhulume la asicele la uyabona yeah ayijulile leyo ndaba ngiyahlonipha ke mina leyo ndaba. Abantu bafuna ukuthi inkabi zezwe zikhiphe futhi ingabe siyolithola elinye album ngoba zahlangana ezaseBergville kwaphakama ubukhosi bapha phezulu iSouth Africa impela wathi uyangapha wezumbayimbayi wathi uyangapha wathi yonke indawo uzuyofika le koMaputo ngangisemaputo ngizumbayimbayi ngisemaputo ngithi hey inkabi kodwa ngabe ziyazi usaba nokusho ukuthi labantu ngiyabazi la hayi inkabi zezwe into ekhona yeah into ekhona ziyabuya umkhaya uyaphusha kakhulu uqeda ukukhipha ialbum lakhe elimnandi inkanyezi EP yeah khona le ngoma ethi uNkulunkulu phela waziyo ngikusasa la omunye uthi uyazi uqamba ma obuyena yena yedwa uyena yedwa khupha kakhulu umkhaya hey leyo ngoma kodwa ngayithanda ingakaphumi ngakubona nje nawo kuyithatha seyiningi nakuma reels ko Facebook ukuthi awubashayele engafuni engafuni and abantu abazi ivideo yakudala leya before iphuma ingoma ngithi awuyicule emkhaya ngoba yayisekhanda rami nganginoma ngihamba ngebike ngithole sekuyicula ku bike khula ubutshela ngithi ayibhale ngoba yakho yose kuyiswe ibike and umkhaya le ngoma uthi ingoma yakudala uthi wayenza kudala more than nginganoma sengiqamba amaphathi more than 5 years ago njengoba ezoyicula manje umkhaya mazi indoda ejule kakhulu ngomculo hayi uthanda kakhulu nawe uyabona ngibone nawe usijava nawe wena uthi umuntu mayekuphazamisa usacula noma ngabe kuthiwa uyashuta live video ngangibona le ngathi bakumosha ngathi bakumosha umoya angithi mawenza into ungena emoyeni yabona ungena emoyeni mawenza into kufana nanoma uzo record iyafika into la ikhanda uzuthi yazi lento mangayithatha manje ogogo umntwana usefikile uyabona abathumelanga ingane yahamba idlala la emgaqweni uyabona ilana sebekutshekile ogogo waphazamiseka lapho sekumele uyirecord usukhohlwe nokukhohlwa ukuthi bekumele uthini yabo so nanoma uzongena stage uzwazi laba bantu basuke bezele wena balindile bathe makuthiwa nje Big Zulu are you ready uyabona akumele ngiba disappoint uyabo then kuvele qhamuka umuntu avele yabo ebuze stage bese mhlawumbe umoya yathi wabuze stage awudlali mose stage bese umoya uyehla kanti abantu abasuke bebalekile yilaba balapha ya abalinde badela ubuthongo babo badela imali zabo bezobuka wena so babalekile laba abantu labayana so wena you need to make sure uba novalo uvalo lishana umbani into mangabe uzoyenza ngokusemandleni ngeke uvalo ngakushayi kodwa mangabe awuyenzi ngomfutho kodwa nje into ngisho kuthi uzo ngena ku boxing mawuthi ziyakhala ke manje lithi uvalo ngoba you know you going all out ke manje nase stage is the same thing mawumile backstage ngapha uzwa abantu ngale mumva bememeza uzwa abantu bememeza igama lakho lapha Zulu lithi uvalo then you must know ukuthi I'm coming
ngiyeza lento eniyimemezelayo lapho ngizoninika angithi yabona lithi si uvalo then you must know you going all out you can't afford ukunika laba abantu into abangayilindele bazokusupporta yes umuntu namaphutha kodwa nje I'm going all out ngiyeza hayi awuyasinikeza namhlanje kuyashisa bafowethu ngicela ukwazi lana Zulu ukuthi ke abantwana abafuna ukungena emculweni noma iyouth esafuna noma enephupho lomculo yiwapha ama advices ongabanika wona uthi uyabona ukuthi ungakwenzi kodwa ukuthi ukwenze futhi mangabe ukwenza ukuthi ungakwenzi ukuthi yabona ukukhula ingane mayikhula ngendlela eright nokuguidwa ngendlela eright ikhula iqonde yabo so baningi abantu abakhona ba inspire izinto ezirong yabo umuntu akhulume lokhu nalokhu ingane ikubambe lokho uthi uyayibuka ingane isiyenza uthi uyabuka ubani moslo imkhuba kabani especially manje ingane manje ziko internet kakhulu zibuka yabo nje mina ingane zami endlini uthi uyafika zibuka ezinye izinto ingoma ukuthola zicula ngithi mina le ngoma ngoba ngizazi ingoma zamapiano ziyacula ingane encane ngake na 4 years icula ingoma yepiano yabo nje khona le umelo ithanda ingoma ka KO yayithini le ngoma ka KO ingiculela even iverse la KO ngazi ngamfonela ubhuti omdala ngathi angiyazi ke lento lento ezekala yes yabo 18 rock apa icula ngisho iverse ngamfonela ubhuti omdala ngathi yabona so zikhula ko internet zibuka likhulu but kubalekile ukuthi ezabazali ingane siqhuquzele sibonisa indlela sizenze futhi ukuthi zikhethe amaphupho wazo zisesencane zikhetha amaphupho sesencane siguide nje ngendlela esingagayida ngazo yebo sisemhlabeni amaphutha khona kodwa akezame yabona nje ngami ngoBigzulu nje nginovalo every day nginovalo ngoba umuntu esenguyena akasapheleli kwifamily yami akasapheleli kimi wonke amaphutha engwenzayo always feel ukuthi alimaza abantu abaningi abangilandelayo yonke into engiyenzayo ngiyayibheka ukuthi ingane zikusiphi isimo mangenza lento leli phutha engilenzayo kubo bonke abantu ingane ebukela kuBigzulu ziyothola yiphi imfundiso kokunye nginokufeel ukuthi angikho perfect afeel ukuthi bangangilandeli kakhulu ngenxa yokuthi nami ngumuntu ophila emhlabeni uyabo ninawo amaphutha azoba khona empilweni kodwa bese ucabanga ukuthi bonke lezi ingane esemva kwakho ebukela kuwe ziyowa understanda nalawo maphutha yabo so kuyo yonke into esiyenzayo kulomsebenzi esikuwo sekumele nathi sibheke Empress Palace kune show ezayo I think i29 za manje March ngicela ukwazi ukuthi inhlelo zime kanjani niyobanikana abantu abantu abafike nge29 zaka March Empress Palace zobe kumnandi kakhulu iline up izobe inzima kakhulu khona wonke umuntu ongamcabanga into ke qala early ekseni iphela ngabo 8 ngenxa yokuthi into yefamily so it's family and friends so kuba khona even ingane uyabo so yiki phela early ama show
angekho maningi kakhulu, so kubalekile ukuthi ingane nako ifamily ibe naso leso sikhathi sokuzo enjoy nje nomndeni, ubaba sekhaya umama sekhaya izingane zabo hlalwe phansi kubukwa ishow, you understand. So ishow enjalo abantu abathenga amatikiti ayatholakala competition baqede futhi bafike early. Bafike early ngoba into esheshayo kuphela iphela ngabo 8, so that abantu bezofika emakhaya kusese right. Bafowethu ngicela nenze njalo, please support Inkabi Nation, izobe lapha eMpras Palace nge-29. Bafowethu thengana amatikiti niyobona osaziwayo abagqugquzelanayo abayenza into emnandi eSouth Africa. Bafowethu siyabonga kakhulu kuvuma with inkosi yesizwe. Namhlanje besivakashelwe umuntu onamandla kakhulu futhi omkhulu emculweni wase-South Africa. Bafowethu ukwazile ukuthi asibuyisele lento yase-South Africa singalibe siyilanda le phesheya siyiletha la, wasakhela yona ushuni. Siyabonga. Siyabonga.